Okay, vi skal så lave beviset for sætning 3-7, som siger, at log A plus log B er lige med log A gange B. Så starter vi så med at sige, at vi ved, at A er lige med 10 i log A, og B er lige med 10 opløst i log B, som så kommer til at hedde log 10 i log A'ne plus log B'ne. Så kan vi så bruge den her regneregel, som siger, at A i R'ne gange A i S'ne er lige med A gange R plus S. Nej, A opløst i R plus S. Så kommer det så til at hedde log, så log A gange 10 i log B'ne. Og så går vi så tilbage igen, så vi ved, at A er lige med 10 i log A'ne, og B er lige med 10 i log B'ne. Så kommer her til at hedde log A gange B.